ke ura ya 4 mo mosong ke etetse mme wa ka gore bana ba tle ba itse ko ke tswang teng. Ke tshwere ke sehuba, ngwana le ene o tshwere ke sehuba. O thibane dinko, ke thibane dinko. Ha a kgone go robala ha ke mo beile fatshe. O utlwa sekgotlholo mo sehubeng. Jaanong ke mo kukile gore a ikhutse. Ke tlo go mo busetsa hatshe a robale. Ke mmeile le magetla le tlhogo mo godimo ga mosamo. Ya o ntsositse ka go gotlhola le go palelwa ke go hema. Yaanong ke ntse ke le mo YouTube ke shebile YouTube. Ke lapile. Ke tswa go reka le immune gore gongwe ha e nthusa e tla thusa le ngwana. Bona so se bereka gore sa nthusa nna ntse ha anya ke tshela mašwi mo teng ga haka. Ke mo change-ile le leiri. Ngwana o na le ngwaga e le yosi. Ngwana o na le ngwaga o robetse le mama. Papa sala tlhokafala ngwaga o fetileng yaanong mama o na le space. O tsere materase o beile fatshe ka gore ngwana ke o tlwaetse go robala mo materaseng. O beile le terase fatshe o robetse. Ke rekile spray se se thibolang dinko ko Clicks sa bana se se tswang ko ha batsalwa. Ke itshetse ke check-a gore a sa bereka ga sena mosola. Ke mo tshetse ka re sa mo thusanyana ko teng dinko tsa rona ha di tshwane ka gore nna ke bone pharologanyo ha di nthibole mme ka re di a mo thusa. Ngwana o le ene ke mo reketse Zinplex ya sehuba